Chunka kamachita riqsichiyta munarqa llapa chay umasapa runakunawan. Chay akllanakuy punchawkunapipas yachkankichikcha qamkunaqa. Payqa Pedro Castillowan ñam rimanakurqakuña. Hinaspa nirqa ñuqa yanapanayta munaspaqa ñawpaqta kay kamachikuyniytaraq qillqaykuy nispa mañakurqa. Chaypim chay punchawkunaqa manachusmi imapas qukurqachu kay Perú suyunchik umalliq Pedro Castillo wawqinchiktaqa. Aswan kunanqa payqa tarirqunña. Imatataq nichkan chay kamachikuynin. Paymi qillqarqa chunka kamachikuyta. Imatataq chay kamachikuypi pay munachkan. Chayta yachayta munankichu. Chayna kaspaqa amaraq ya suchukuychu kay rimasqaymanta aswan suyachaykuway tumpachata kay willachakuytaraq uyarichaykuy. Imaynallam kachkankichik paniykuna, imaynallam kachkankichik wawqikuna, imaynallam qhichwa llaqta, imaynallam chakra runa. Yapamanta qamkunawan qhinchu sunchuwan ñuqa sutichakuni kay qhichwa simipi suti ancha kuyasqa kasqanrayku. Imaynallam kachkankichik qamkuna kay punchawkunaqa hinallam kay Perú suyunchik sasachakuypi tarikun. Sapa punchawmi imañapas umananay rikurimuchka. Pikunataq chay umananayta rikurichimun kay llaqtanchik chiqnikuq runakunam. Pikunam kay sasachakuyta sapa kutilla rikurichimunku kay wawqinchik Pedro Castillo mana kay Perú suyu umalliq hina kaq munaq runakunam. Chayna kachkaptinpas ancha kusikuymi achka runapaq, wakinkunapaqqa ichaya manapas ancha kusikuychu kanman. Ñuqapa qhawasqayman hinaqa allinchusmi kay Ricardo Belmo, paymi Pedro Castillo umachaq hina llamkayman yaykurqamun. Kunanmantaqa paychiki Pedro Castillota rimapayanqa imayna kay Perú suyunchik kamachinanpaq. Chaynatam rimanakurqunku. Aswan manaraq yaykuchkaspan payqa rirqa ña chay rapichawan chay qillqasqa rapiwan. Chay qillqasqa rapipim kachkan chunka munayninkuna. Mayqinkunataq chay munayninkuna yachayta munankiñachu icha ñawpaqta uyariytaraqchu munanki chay kay Ricardo Belmon kay umalliq hina chay umachaq hina yaykurqanmanta huk runakuna chiqnikuywanña rimay qallaykusqankumanta. Mayqintataq munankichik. Ya. Hukchallata ñawpaykamusaykichik. Huknin munayninmi, huknin kamachikuyninmi nichkan. Kay llaqta usuchiqa, llaqta suwaqa, chay llamkaspan mana allin umayuq, mana chuya sunquyuq, llullakustin, suwakustin llamkaptinkuqa chaykunataqa wiñaypaqmi chay llamkayninmanta hurqurqusunchik nispanmi mañakuchka. Chaymi munaynin. Qampaq chay allinchu kanman icha manachu. Imaninkitaq qam. Chay llaqta chay suwakuspa llaqta ñakachiq runakunata, chay llullakuspa llaqta ñakachiq runakunata, chay llaqtata qhipachaspa mana allin llamkasqankuta tarispanchikqa qawqachu kachwan? Manam. Kay Ricardo Belmo nichkan. Chay hachachasqa sunquyuq, mana chuya sunquyuq llamkaq runakunataqa wiñaypaqñam chay llamkayninmanta hurquna nispa. Hinaspapas chay rikchaq huchalinuykunaqa manam tukunqachu nispa nichkan. Chay mana allin llamkaqkunataqa kikana wasipi wichqasunchik nispan mañakun. Chaymi chay ñawpaq munasqa. Chaytam pay tarirqunña, chay munasqantam Pedro Castillo kay kamachikuqninchik wawqinchik
ña qillqarqunña. Chaymi Ricardo Belmonqa kusisqaña kunan Pedro Castilluta yanapanqa, Pedro Castilluta umachanqa allin llamkayman rinanpaq. Atirqunqachuch? Hawkachuch kunanmanta llamkayta qallaykunqa icha kay kallpasapa chiqnikuq runakunawanchu takanakustin kanqa, imaynaya kanqa. Ñam qallaykunkuña. Chayta ya qhawaykunkichik kunan imaynatataqsi willakamuchkanku kay Ricardo Belmont umachaq hina yaykusqanmanta. Imaynatas qhawachkanku. El nuevo asesor del despacho presidencial de Pedro Castillo, Ricardo Belmont. A los dos agarrados de la mano, muy contentos ellos. Hay que recordar que Ricardo Belmont hizo campaña con frases. Ñapayqa llakuykuña. Willakuhinaña ñapayqa miyutaña umanchikman winamuyta munachka. Iskayninku makichanmanta hapikuykuspam kachkanku nispa niwachkanchik. Llulakuyun, maypitaq chay makinta hapinakuchkanku. Manam makinta hapinakunkuchu. Payqa kusisqa makichanta hapinakuspaña kunanqa rikurimuchkanku nispaña nichkan. Chayna llullam kay runakunariki. Kaymi chay Perú 21 nisqan sutiyuq punchawchanapi rimaq warmi kachkan. Kay warmichaqa pasaypaq chiqnikuywanmi riman. Chaymi kay rikchaq runakunataqa manañam amañam uyarinachu willakusqankutaqa. Paykunam pantachiypi rin. Kay runam chay mama Keikopa runan riki. Paytam yanapan, paytam amachan, paytam kusisqa ima mana llutan ruraykunatapas pampachanta. Kay rikchaq runakunam chay comercio ukupi kakuchkan. Manachu riqsinkichikmi uyariqankichikmi chay pikunataq chay qillqasqa comercio punchawchanapi comercio sutiyuq punchawchanapi llamkaqkunam kaykuna. Chay kasta. Chaymi paykunaqa manam piwanpas hawkaq kanqakuchu. Manam pipas paykunapas sunqunpaq hinachu. Manaraq llamkayta qallaykuchkan Ricardo Belmont chaymanta ña chiqnikuywanña qallaykuchkan. Mapas uyarikunkichik. Xenófobas y machistas. Y es muy amigo también de Vladimir Cerrón, quien... Awal, panichkan, kayqa runa chiqnikuq runam, kayqa warmikunatapas qhipachanmi, warmikunatapas chiqninmi, hinaspa chinaylakunatapas manam allitaqa hawanchu, hinaspapas Vladimir Cerrónpa masinmi nispa. Away, imanasqataq Vladimir Cerróntaqa maypiñapas tarirqun, imaynañapas lluqsimuchkan. Piwanñapas tinkuchichkan Vladimir Cerrónta. Imanasqataq payta llumpayta chiqnikunku. Imanasqa. Manachu payqa allin runa, manachu payqa allin umayuq runa, manachu payqa allin sunquyuq runa. Allinta qatipaykuptinchikqa kay Vladimir Cerrón kay hampiq runaqa allin runam, allin sunquyuq. Llaqtatapas hampin mana qullqillamantam. Pitaq mana qullqimanta hampinman. Chaymi pay huk rikchaq hamutayniyuq kasqanrayku, huk rikchaq umayuq kasqanrayku, huk rikchaq hawayniyuq kasqanrayku paytaq chiqnikunku. Hinaspa payta chiqnikuspankuqa payman asuykuptinqa ña chiqnikuywanña. Payqa Vladimir Cerrónpa masinmi, payqa Vladimir Cerrónmi rimanakunmi, payqa Vladimir Cerrónwan kuskan purirqa, chayna chiqnichiyta munasqa. Chaywanmi que Pedro Castillotapas llaqtawan chiqnichiyta munachkan. Mana matinqakuchu. Chayqa llullañam, llaqtaqa ñam musyakunña, chayllapa imanisqanku llulla kasqantaqa. Se ha pronunciado en las redes sociales y ha dicho básicamente que la designación de Belmont no ha sido pues una decisión del Partido Perú Libre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creemos? El titular del Comercio, miércoles. El nuevo asesor del despacho presidencial de Pedro Castillo, Libre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le creemos? Imanenkita. Ñuqanchik iñinchikmiri llaqtaqa iñichkanmi. Kay wawqinchik allin rurasqantaqa. Llaqtaqa iñinmi. Qamchiki mana iñinkichuqa. Qam chay apu runakuna amachasqayki, chay apu runakuna pasimin kasqanraykichiki qamqa mana iñinkichu. Llaqtaqa iñichkanmi mamicha.
ama chaytaqa ñakakuychu, ama chaytaqa tapukuychu, llaqtaqa iñinmi. Qanmi chay awsanchapanta chaypiqa kachkanqa. El titular del Comercio, miércoles 19 de octubre del 2021, dice lo siguiente. Titular: Belmont, el asesor xenófobo, machista y antivacunas. Correcto, ya me calificaron, me pusieron una etiqueta. Defender al Perú de esta basura. Esta es la basura que cobraba 300 millones todos los años para tirarse a los gobiernos abajo. Ellos quieren ser los asesores del gobierno. Esa es la verdad. Señores del comercio, me voy a dirigir a ustedes. Pero en la época de don Luis Miro Quesada o de Alejandro, nunca me hubieran puesto un titular. Paypa sutinmi, kay rimaq runapa sutinmi Ricardo Belmo. Y chay hamkunaqa manapas riqsirqankichikchu, payqa unayñam kay rikchaq llamka rimana wasikunapi, willakuq wasikunapi llamkaq runan payqa. Lima llaqtapipas iskay kutim Lima llaqta warayuqnin hina karqa. Iskay kutim. Chay watakunaqa Fujimori chaypi kamachipuchkarqa Perú suyunchikta. Chay watapim paywan awjanakustin, paywan takanakustin Lima llaqtata kamachirqa. Lima llaqtata ñawpaqman pusarqa. Payqa iskay kutin warayuq hina Lima llaqtata aparqa. Chaymi paytaqa ancha chiqnikuywan chay apu runakuna hawan. Imanasqa mana chay apu runakunapa munasqanta rurasqanrayku. Payqa riqsisqa, manam kay Perú suyullapichu riqsisqa. Lliw tiqsi muyupim payqa ancha riqsisqa runa. Chaymi paykunan Pedro Castillo kay Perú suyunchik kamachikuqta umachayta qallaykunqaña, yanapayta qallaykunqaña. Chaymi chay comercio payqa rimapayanqa comerciota. Chaymi kay comercio sutiyuq punchawchana ña chay qillqaspa nirqamun ña kayqa warmi chiqniq, warmi maqaq, chinaylaskuna chiqniq, hinaspapas chay karo llaqtakunamanta huk suyukunamanta hamuq runakunata chiqniq runan. Chayna nispanmi qaway chiqnikuwan qillqayta qallaykamunku. Chayta ñawichasmi payqa kutichikunqa. Sumaqchata uyarikuychik paypa nisqanta. Imaraykus, imas kanqa uyarikuychik. Cada vez que a mí me ataquen, sea o no asesor del presidente, lo he hecho toda mi vida, yo respondo. Aquí y en cualquier lugar. Estos señores del comercio que me digan una página entera, dicen que yo fui antivacunas. Vamos a empezar por las antivacunas. Yo dije que yo no me quería vacunar porque yo no creía en las vacunas. ¿Eso es ser antivacunas o esa es una opinión? Vamos con la siguiente, machista. ¿Por qué soy machista? ¿Por qué soy machista? Porque defiendo a la mujer en el lugar que la mujer debe estar. En el mismo lugar que estamos nosotros los hombres, tienen que estar las señoras, mujeres. Esto no soy machista. Que por ahí mañana se han agarrado una frase mía con humor. Ese es el problema de ustedes, que destilan odio en todas sus páginas. Y voy ahora al xenófobo. Yo defendía a los peruanos, señores, cuando Kuczynski se le ocurrió un pacto con una ONG de un señor que ustedes defendieron, cuyo nombre en estos momentos se ha olvidado, cuando dije que el peruano era primero y después era el extranjero. Pero nunca estuve contra las buenas personas que ingresan a este país. Vamos por partes y cucharadas. Yo estoy contra los delincuentes venezolanos y contra los delincuentes peruanos. Estoy contra los delincuentes. Y ustedes favorecen a los delincuentes. Sus páginas están llenas de delincuentes. ¿Quieren que repita lo que dije de Castillo? Para que no me lo pregunten más. Yo dije que iba a terminar preso como Fujimori, si es que seguía haciendo lo que Fujimori hizo. A quienes ustedes apoyaron. Y todos sus periodistas están filmados por Montesinos. Si no todos, los principales. Que estuvieron. Chaytam kay Hari nirqa manaraq chay Pedro Castillo umachaq hina kachkaspanmi payqa nirqa yaw Pedro mana chay kikana wasipi tukuspaqa kay Perú suyumanta ripukunki nispam nirqa. Chayta
chaytam kunan chuyachachka. Imanasqam ñuqa chayta nirqani nispam nichka. Chay nisqanraykum wakikunaqa yaw, qamqa iskay uyam kasqanki, qamqa pallqa sunqum kasqanki nispa chay chiqnikuqkuna payta kamichkanku. Chay nisqanrayku payqa chiqnikuywanchu chayta rimarqa chay punchawkuna icha allin sunquwanchu chayta rimarqa. Pay kay wawqinchik Pedro Castillo chay apukunaman hapipakuyta munaspan llamkayta qallaykuchkaptinmi payqa nirqa. Chayna kaspaykiqa chay apukuna nisqanman hina llamkayta qallaykuptikiqa qamqa kikana wasipim chay Fujimori hina tukurqunki. Mana chayqa kay Perú suyumantam lluptinki suwajina. Chaytam nirqa pay. Hinaspapas nichkanmi ñuqaqa chaytam nirqani uyampi nispam nichkan. Kay hayninpa punchakunallam paywan rimarqani kayna qhawanakustin chay kikinpa uyampim uyariwachkaptinmi chayta yapamanta niykurqani nispani. Chaypi hapipakuspamkun chay chiqnikuq runakuna payta kunan kamiyta qallaykuchkanku. Chaytam pay chuyachachichka imanasqam chayta nirqani nispam. Vieron en el CIN. Me van a dar la información y si quieren jugamos fuerte. Segundo, que dije que iba a terminar preso o fugado, como Fujimori, preso y fugado, al cual ustedes defienden. Defendieron siempre por plata, nunca por principios. Ustedes no tienen principios, señores. Este es un tema de intereses económicos, los suyos contra los del pueblo. Ustedes quieren seguir saqueando al gobierno. Y como no le van a dar publicidad, mientras yo sea asesor, no le van a dar publicidad a ustedes. ¿Saben a quiénes le van a dar publicidad? A las radios de provincia, a los periódicos de provincia y a los que fomenten la cultura y la unión de los peruanos, y no ustedes, que no sabemos quién los ha financiado contra el Perú. El diario El Comercio pone una foto con Vladimir Cerrón el día que vino Vladimir Cerrón a mi casa. Pongan la de Wong también. Le mando la foto con Wong, que también vino a mi casa una semana antes de Cerrón. O sea que tranquilos, diario El Comercio, si ustedes mienten, aténganse a las consecuencias, porque no le van a dar plata, van a tener que vivir de acuerdo a lo que ustedes defienden. Ancha kusukoyin kay haripa nisqanqa. Imanishkan kuyakunan. Payqa nichkan kunan mantaqa manam qamkunaman qullqitaqa qaywasaykicuchu nispa nichkan. Chaypi yanapakunaykamaqqa. Chaypi llamkanaykamaqa manam qamkunamanqa qullqitaqa qusqaykikuchu nispa nichkan. Imanichkan kuya chayta nispan. Chay comercio llamkaqkunaqa, chay Perú 21 llamkaqkunaqa, chay América Televisión llamkaqkunaqa, Panamericana Televisión llamkaqkunaqa, Willaxpi llamkaqkunaqa, watanmi achka qullqita chaskikuqku. Mana wananqa llampichu. Hununtin qullqitan paykunaqa watapi huñukuqku. Pitaq chay qullqita qaywaq, chay Perú suyo kamachikuq runakuna. Imarayku chay paymanta sumaqllata rimananpaq. Paymanta mana chiqnikuywan rimananpaq. Kunanqa Pedro Castilloqa manam qullqita kunankama kachaykuchkanaqchu. Chaymi paykunaqa imataña ruraspapas wulusikunman churayta munachkan. Paykunaqa chay wischuyta munachkan. Kunan kay qhariqa nichkan imaña kaptinpas manam qamkunamanqa qullqitaqa qaywasaykicuchu nispa nichkan. Kunan chayna rumisonqu runa hina rimaspaykichikqa chiqnikuwan rimaspaqa allinchiki ñuqawanchiki qhawanakunkichik. Chaynatam nichkan kay qhari uyampi paykunata. Chaynaqa manañachiki kay wawqinchik Pedro Castilloqa sapallan hinañachu riki wakcha hinañachu purinqa ñam paymanta rimaq kanqaña. Payqa sapapunchawmi kayna rimanantakama pay rimamun llaqta masinchikta. Achka runa waranqantin runam pay rimasqantaqa uyarishka. Chaynaqa allinmanchusmi purisunchik. Y chaya pay rimaptinqa wakinkuna kay llaqta masinchikkunapas ñawichanta kicharinmanña. Hinaspa mana hukunapa nisqanllantañachu iñinmi. Ustedes defienden el libre mercado, no mamen del Estado. ¿Por qué les incomoda mi presencia al diario El Comercio? Porque yo fui el único que sostuve de que no se podía financiar en neoliberalismo
a los medios de comunicación con dineros de los peruanos. Eso es lo que yo dije. Ustedes defienden a los pederastas. Ustedes defienden a los delincuentes. Ustedes promueven la prostitución en sus páginas internas con avisos pagados de las prostitutas y de todo. Ustedes defienden al presidente que les paga y lo atacan. Ustedes tienen encuestas mafiosas y finalmente ustedes han puesto a Castillo en el gobierno. Ustedes han creado ese Congreso. Nosotros no queremos el comunismo, pero tampoco queremos que se te metan los caviares por la puerta falsa, que nunca han ganado nada y te arruinen tu vida. En ese contexto lo dije. Acá está el diario Ojo, el basural del Titanic. Este es el basural, el Ojo. Chaynatam chay punchawchasqakunatam kay runamas inchikunaqa llaqta runaqa kay punchawchanatam achka sapa punchaw achkata rantinku. Imanasqaya, imarayku. Manataq allin willakuykunataqa kay punchawchakunaqa riqsichinchu. Manataq allin willakuykunataqa kay punchawchapiqa tarichuanchu. Manam paykunaqa allin willakuykunataqa qillqankuchu. Paykunaqa chay apukunata qhimispanku, chay apukunata yanapaspanku, yanqa llullakuykunata sapa punchaw qillqamunku. Imaraykutaq kay punchawchanata runarantin. Chay qalasiki warmikunata qhawanankupaq, chaymi chay kay punchawchan rukunpi hamun. Chay pukuchu haytaqkuna qhawananpaq, icha imarayku. Chaymi pay nichkan kayqa, chay qupachasqa, chay qupamanta hurqumusqa qillqasqa punchawchasqa nichkan kayqa. Chay qupapi wichurayanan kay punchawchanaqa nispanichkan. ¿Aw? Kaqninpi nisyu chuyaqta rimachkan. Hermanón, titular. Se pone el sombrero, dice. De crítico a sobón. Belmont es nuevo asesor presidencial de Castillo. Vamos a ver si ustedes lo convencen a Castillo para que me vote. Porque esa tiene que ser la labor de ustedes. Ya lo hicieron con todas las personas del partido. Ya le rompieron las piernas a todo el que pueden ustedes. Y le faltaba Castillo. Yo en una señal de alerta le dije a Castillo, Castillo, vas a terminar preso como Fujimori y vas a terminar fugado como Fujimori o vas a terminar en la calle, porque esto te van a destrozar a ti. Y se lo estoy repitiendo, Castillo, si tú ibas por el camino de los caviares, terminas preso o fugado del país. Te lo estoy diciendo en su cara al presidente. Paimi Ricardo Belmont, Paimi Pedro Castillo, kay Perú suyunchik umalla qarita umachanja. Paimi makinmanta hina hapispa pusanja. Rimasqanman hinaqa payqa allin takiasqa sonquyuqchusmi kachkan. Payqa tupanqa punia chay willakuqkunawan, chay chiqnikuqkunawan tupanqa punia. Chayna kaptinqa pay yanapaptinqa llaqtanchikqa allin ñanmanchusmi puriyta qallaykunqa. Chaynaqa ñuqanchikpas yanapakusunchik. Nirqanin, imakunatataq pay maskachkan, kay qhari Ricardo Belmont. Payqa munachkan ñaqa nisqaypi hinapas. Hukmi kachkan chay suwakuq runakunataqa wiñaypaq chay llamkananmanta hurqunankupaq. Hinaspapas chay suwakuqkunataqa wichqananpaq chay suwakuq maymanña lluptinkupas, maymanña ripuptinkupas chay hucharikusqanqa manam chinkarqachu. Chaypas wiñaypaqmi. Maypiña kaptin, machuchaña kaptinpas talliquspankuqa kikanaman punan apanqa. Chaytam pay mañakuchkan. Chaytam kay wawqinchik Pedro Castillo chaskikurqunña. Hinaspapas nichkantaqmi kay willana wasikunapi chay Panamericana, América Televisión, Willax, chaykunapi chay llamkaqkunaqa manam llutan ruraykunataqa llaqtamanqa riqsichinanchu nispanichkan. Manam chay China ilaskunallataqa qhawachinmanchu. Chay warmilachakunallataqa manam qhawachinmanchu. Manam chay pukllaq tukuqkuna chaykunallataqa qhawachinmanchu. Chaytam nichkan.
llamkaspankuqa allinta llamkachunku. Kay llaqtanchik yachachiq hina. Chaymi nichkan kay rikchaq llamkana wasikunapiqa, chay willakuq wasikunapiqa, kay Perú suyunchik kawsaynintam llaqtaman riqsichinan. Allin yachaytam llaqtaman riqsichinan. Kay qhawaqkunapa umanta sumaqta chuyachachistin, kallpachachistin, allin yachaytam umachankuman winanan. Manam kunan hina millakuykunata, millay ruraykunata, llullakuykunataqa wischurmanchu nispanchik. Chayta mañakuchkan. Hinaspapas nichkantaqmi. Lliw kay Perú suyupi kaqkuna yachayniyuq kanan. Lliwmi ñawichayta yachananku. Lliwmi mana munachkaptinpas yachay wasikunaman rinanku. Chayta mañakuchkan. Chaywaqa allin kusisqam ñuqanchik kachkan. Chaywaqa manam tupananchu, manam awqanakunchu kay Pedro Castillo, wawqinchik Pedro Castillopa munasqanwanqa. Manam tupanakunchu. Aswanmi tarinakun. Riki, hinaspapas nichkanmi, kay Perú suyupi kawsaq runakunaqa allin qaliymi kananku. Chaypaqmi sapakutilla hampinanchik, hawananchik, imayna kawsakusqankuta. Chaytapas pay munachkanmi. Chaytam llaqta munachkanki. Hinaspapas imay kay apurunakunawan kay Perú suyupa Juliana, chay rimanakusqankutapas yapamanta hawapayana. Chaypi nichkan rikmanachu chay kay wawqinchik Pedro Castillo, kay Guido Bellidota hurqurqunku imanasqa chay waspi rantikuqkuna mana rimayta munasqanrayku. Chaytapas nichkanmi. Chay rikchaq llamkaq runakunawanqa chay ñawpaq Julianakunawan rimanakusqanta yapamantam hawapayana. Hinaspa llaqtapa allinnipaq kananman hina yapamanta rimanakuna. Chaytam paypas mañakuchkan. Chaywanpas manam tupanakunchu kay llaqtapa munasqanqa. Chaywanpas rikunakuchkanmi. Chayna kaptinqa allinmi kachkan. Chaykunata payqa ñawpaq watakunamantaraq qillqachiyta munasqa kay Perú suyu kamachikuqkunawan. Manam pipas uyarirqanchu. Aswan kunanqa kay Perú suyu umalla qhari Pedro Castillo chayta allin kasqanta hawapaykuspa qillqarqun. Ari, ñuqapas chaytaqa sunquypaqa allinmi kachkan, llaqtanchikpaqa allinmi kachkan, chayna kaptinqa qillqaykusqa nispan qillqarqun. Chayraykum kay Ricardo Belmont Casinelli sutiyuq qhari ña ch'askikuykunña chay llamkayta. Kunanman iskay punchawña paywan llamkachkan, chayna kaptinqa allinta chikin, mana chay apurunakunapa munasqanman tikrakukunanpaq pay yanapanqariki. Mana chayqa munasqankutam riki chay apurunakunaqa rurakunqaku. Kunachallam punim kay kay wawqinchik Pedro Castillo chay kamachikuq hina kasqanmanta wischuyta munachkanku. Chaymantapas imapayasayki chiki paqarin mana kunan atirquspaqa. Wischuyta munachkanku, qurquyta munachkanku. Chaymi llaqtapas sayaritaña qallaykuchkan. Kunan punchawpas puriytañam qallakunqaku Lima llaqtapi. Kay huk suyukunapiqa mana ya kunankama rimanakuyta atichkanchikraqchu. Chaymanpas chay llaqta amachaqkuna chay llaqtapa sutinpi rimaq runakunaqa ñam llaqtata qayapananña. Hinaspapas llaqtata rimapayananña. Chayman hina ñuqanchikpas huk runalla hina sayarinapaq. Mana chayqa chay apurunakunaqa chay huñunakuna wasipi huñunakuq runakunaqa munasqantam rurakunqaku. Allinchu? Chayllatam kunan punchaw rimapayayta munarqaykichik wawqi paniykuna, chayna kaptinqa huk kutika maña ñuqawanqa. Hawkallaya kankichik, yuyaykachisaykichik amaraq mana imapas kanmanchu hinaqa puriychikchu. Pantachkanini mana allintañachu kay rimasqa lluqsimuchkan. Corona unquyqa hinallaraqmi kachkan. Corona unquyqa manaraqmi chinkanraqchu. Chayna kaptinqa qamkunapas sapakutilla harkakuychik chay unquymanta. Ama chay hatun huñunakuykunapiqa kasunchu, makinchiktapas mayllakusunchik, llapa ukunchikta mayllakusunchik, chay harkana chay seminchik harka chay senqa seminchik harkanakunawan churakuspa purisunchik,
amara hiya mana imapas talmanchu hinaqa purita qallaykusunraqchu hawakusunraq mana chayqa qipa punchawkunaqa sasllakuymi rikurirqamun chayna kaptinqa huk kutikamaña llaqta masillaykuni